Danas svi znaju već engleski i njemački, uče ih u školi, a ruski nemate baš priliku nigdje drugdje učiti. Problem tih svjasa, ti ekvivalenti, to je sedmic hrvatski i ruski varijant. Ruski je jedan onako složeni slavenski jezik, dosta težak, ali to se kroz igru neku napravimo zabavnim i zanimljivim. Ljubav ruskog jezika javila se sa ruskim crtićima u mom djetinjstvu. Ruski mi je tako uvijek bio nekako privlačan i kroz posao sam bila u doticaju sa nekim Rusima i skrivena ljubav prema Rusiji i tako. Imao sam viška slobodnog vremena i tražio sam nekakav kvalitetan način da ga potrošim. Pa učenje svakog jezika je zahtjevno i to je proces i treba uložiti puno truda, a rezultat je naravno očit. Dakle, mi razbijamo monotoniju gramatike nekim vedrim temama, pjesmama, videima, klipovima, križaljkama, svime što profesorici padne na pamet. U našoj školi je frontalna nastava svedena na minimum, odnosno učenici sami dolaze kroz zadatke, kroz igre do samih saznanja u gramatici i u vokabularu. Tako da bude zabavnije i da polaznici sami shvate u stvari što je bit i srž današnjeg sata. Meni je najdraže osobno kada gledamo neki video koji se tiče ruske pop kulture, pošto kod nas nije to baš nijedno zastupljeno. Zadovoljstvo na licu kad su naučili nešto, kad su stekli neko novo znanje, kad su upoznali, čuli neku novu informaciju koja je do sad bila nepoznata i kad kažu kako je brzo danas prošlo, to znači da je bilo jako dobro. Najbolji dio ove škole je njezina kvaliteta, da se ona nama može približiti i prilagoditi, a i mi njoj. Bi preporučio bi jer uvijek je dobro nešto novo naučiti, koliko znamo toliko vrijedimo. Ne idemo sa strahom, već idemo čak nekad kao i antistres terapiju na sat.